Kardom niliman ramsing thangcho nili karbilamet iri piamelong aduna maipu ini nili iteteni media ajirpo tempan kacuru gininghanglo tasi non malom pirthelong klamalong chetang pluk NE P News 24/7 Asa News penangan kecethang penayok nilitan laan sote kapajithang pon thiye phan la pen lasa news kapajithang pon thega phan alang litunga phan suri suro pajirlo la pen laan sote kapajithang pon thu mu jodje phan alang litunga matha non gebangji phaikunia chakluni phaikriner kep arani ingeng hini amanga te talon pon japhan koka sarpo along si adima klong la pen arani pathik pondalo lasi halabang so arani mesen pen sayang deng kapichun pon thagi phan inghu narbi la pen son suri rambeng na phan kawi ya phan eli arnam pharu angno kirjume ang pidulo la pen hala so arani alira cham ki pidun ji la pen rada tum ka cherap chitudun ya phan kaddo we arat pantaneli tuningri pon iglo la pen hala so arani ka cherap chitudun penayok alang lituma news laan so te pir thia dang ke thang pon pu ta neli ni thelo la pen alang litum lasa news pen kar biak thaya pan penan isu gatura la pen ime ke chok do we alam ka peklang pon e ka pot alang litum phan uthon neli arna mangno suri hirjume hang si churo pajir glo